Gĩkĩ nĩkĩo kĩhingo gĩa kũingĩra thukuru-inĩ wa mũthingi wa Bukoni kuma mwena wa Kitui, kũrĩa thutha wa kũingĩra thukuru-inĩ ũyũ tũratũngana na mbica ya ciana igĩthomera kĩrathi gĩtarĩ na rũthingo, mĩrango ona kana dirisha. Madarasa hayana dirisha, hayana mlango, na wakati kuna upepo mkali watoto wako na shida, especially watoto wa chekechea na ECD. Kuja asubuhi kuna baridi na wanaumia. Kama mvua inanyesha na upepo inapiga mpaka maji inaingia kule ndani, inabidi watoto wasonga kule kwa ukuta, na kusoma ama kusomesha inakuwa na shida sana. Wilson Zomoi ni mwarimu munene thukuru-inĩ ũyũ wa thirikari na aratongoria kuhoya ũteithio. Serikali haijatupatia darasa lolote, county government haijatupatia lolote. Kuna facilities zingine kama choo za watoto hatuna za kutosha, za walimu hatuna. Tuko na shida ya desk pia. Watoto wetu wako na shida ya desk, tuna desk ya kutosha. Kwa hivyo shule yetu iko na shida nyingi. Tungeomba serikali, tungeomba wasaidizi, well wishers, donors, mtuangalie sana. Wazazi ni wachache sana, na hii area iko na shida ya maji, kuna shida ya poverty. Wazazi wako na shida kubwa sana hapa. Thukuru ũyũ wĩna arutwo 88 na wĩna arimũ 5, amwe ao mandĩkĩtwo nĩ thirikari kũgerera commission ya TSC na angĩ marũgamĩrĩirwo nĩ aciari. Tuko walimu 2 wa serikali na walimu 3 wa wazazi. Shida ya infrastructure ni shida nyingine tuko nayo, kwa sababu serikali inasema watoto wasome. Vilazi ya CDF sinapatiano, hatujapata kitu. Hatujapata hata kitu hapa. Hatujaona watu wa serikali tu, tunataka wa serikali tu itusaidie. Sisi ni watoto wadogo. Tunataka tu usaidizi wa serikali. Rĩu mwĩhoko wa arutwo, aciari na arimũ nĩ atĩ mateta mao nĩ makũiguo na mateithio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.